Pozdrav svima ljudi, ja sam Crow Legend i ovaj put sam odlučio snimiti Q&A. Da, dobro ste čuli, a i možete i vidjeti, nisam ni u nijednoj igrici pa ste mogli to i prepostaviti. Tako da ću danas raditi Q&A, to jest questions and answers, ili na hrvatskom pitanje i odgovor. Pa počnemo, znači čitat ću komentare iz videa najava za Q&A i odgovoriti na njih. Također prije toga htio bih da vam se ispričam što Q&A nisam prije snimao, jer ipak prošlo je ovdje već 2 tjedna od kada nisam snimao. Prvi tjedan sam mislio kako je Božić Nova godina pa ću onda odgoditi, a kasnije sam se onda prehladio pa nisam neko vrijeme mogao, tako da tek sada ide video za Q&A, ali dobro, nema veze. I također htio bih vam se zahvaliti na 60 subscribera, zapravo čak sam prešao sa 60, sad sam 63 pretplatnika imam, tako da hvala svima koji su se pretplatili, jer vama je to samo stisnuti subscribe, a meni to puno više znači. Ok, prvo pitanje, to jest čak 3 pitanja o Halid Jezakov. Ok, uglavnom pitanja su kako se zoveš, imaš li djevojku i da li voli špicu. Kako se zovem Antonio, imam li djevojku, imam 2 naravno, šalim se, nemam djevojku. I da li voli špicu, da, obožavam picu, mislim svi vole picu. Koliko je 2 + 2, molim te odgovori, ja nikako rišim, to trebam, čekaj, koliko je 2 + 2, molim te odgovori, ja nikako da rišim, to trebam i za kontrolni. Od General Stipa, dobro, ja njega, pa ne mogu reći poznam, ali možete se preplatiti na njegov kanal, jer to je stvarno jedan jako dobar kanal. I on je prije igrao i Clash of Clans, evo ne znam, sad malo stao igrati, ali uglavnom odgovorit ću mu na pitanje. 2 + 2. Žao mi, ja moram vidjeti na kalkulator, samo sekundu. Evo, sam je dimio kalkulator. Stvarno ova pitanja, ovo stvarno preteško, mislim da je bilo koje drugo pitanje, znao bi odgovoriti, ali idem sada 2 + 2. Evo, samo da 2 + 2. 4 piše, evo, nisam znao, evo, 4, evo, ja sam čak i prošli put tražio, ali nisam se mogao sjetiti, evo, ako piše 4, vale, 4, ja sam mislio, ne znam, 22 ili nešto, logično, ali, hajde, 4 može. Onda, YouTube, dobro, pitao me Luka Raboteg, veliki pozdrav za njega, šta ćeš još snimati osim Coca i Clash Royale? Ja sam njemu rekao nešto predložim, ali odlučio sam i snimiti nešto, pa mislio sam snimiti 8 Ball Pool. Evo, ako ne zna tu igru, čak imam na mobitelu, tako da mislio sam snimiti to, mislio sam čak snimiti neki video Nebulusu ako stigne, jer sad počinje škola pa će manje vremena, ali sam mislio izbaciti još 2 klipa ovaj vikend, jedan o Clash of Clans, jedan 8 Ball Pool. Tako, dobro, sljedeće pitanje je, naravno vi možete predložiti bilo koju igricu koju vi predložite, ja ću snimiti. Od Jure Pašter, koji ti je najdraži klub iz Engleske i zašto? Pa iz Engleske je sada mi već malo teže odgovoriti, ali bi odgovorio Manchester United, zato što pa njega ima dobru povijest, inače u povijesti osvajao trofej, nije novi klub kao na primjer Manchester City ili Chelsea, makar to nema nikakve veze, nego onako nekako mi je najdraži Manchester United, pa ću odgovoriti. Manchester United, ok. Kako se zoveš na YouTube? Brate, ne znam, vjerojatno se zovem PewDiePie, ali ja mislim je PewDiePie. Evo, čekaj, gdje je sad, sad sam malo prelistao.
Stvarno odlično pitanje, ovo najbolje pitanje za danas. Imaš li curu? Rekao sam već da nemam. I koliko godina, zašto Crow Legend najbolji youtuber strani domaći omiljeni crtaj film za Q&A? Ovaj je već postavio negdje ovdje u ovom pitanju 5 pitanja ili 5 put pitanja. Dobro, uglavnom, koliko godina? 13 godina, sad ću, pa ne baš brzo, ali ću brzo i 14 za pola godine. I najbolji youtuber strani domaći omiljeni crtani film za Q&A. Ok, onda, zašto Crow Legend? Crow Legend, pa barem koliko se ja sjećam, u većini igrica sam se, to jest u nekim igricama sam se zvao Crow, u nekima Legend. I onda sam sad nekako to, mi je prvo cool da spojim to Crow Legend, a to Crow Legend bi zapravo značilo kao Creation Legend, hrvatska legenda. I tako sam se nekako odlučio za to ime kanala. I naravno tako sam onda se zove u Clash Royale-u. Makar u prvom videu Clash of Clans, vi koji želite možete vidjeti prvi video, sam se zvao Crow. Tako da ovo što sam rekao stvarno je istina, u nekim igricama sam se zvao Legend, a u nekima Crow. Dobro, uglavnom, najbolji youtuber strani i domaći. Pa strani najbolji youtuber bi sad odgovorio General Tony, pošto šta njega sad, kako on igra Clash of Clans, njega najviše i prati, i onako zabavno mi ga je gledat, neka već uvijek, skoro mu uvijek pogledam cijeli video. Prije mi nije bio briga, uopće nisam ni tako puno, ali sad bi odgovorio General Tony. Onda domaći, pa više da sad toliko i ne pratim koliko sam prije, ali zbog toga što sam ga pratio prije, sad bi morao odgovoriti Marko Kovs, pa to je jedan, ja mislim čak i najbolji hrvatski youtuber, barem po subscriberima. A inače, tako da ću odgovoriti Marko Kovs. Također ima dosta dobrih i također domaćih youtubera koji snimaju COS kao Clash of Clans Hrvatska i neki. Također i kod njih gledam videa, ali evo sad sam odgovorio to, tako da. Ok. Je li slušao Željka Tutunovića? Čekaj, ja mislim da nisam odgovorio na jedno. Da, nisam odgovorio omiljeni crtani film za Q&A. Ok, pa ja je crtanje inače ne pratim, pa tako da, ali osim čekaj da sada nešto, Beba Pig, to obavezno, to kad nema šta gledat, kažem, upalim Bebu Pig tamo negdje u 3 ujutro i gledam stalno. Šalim se. Ok, onda, jel slušaš Željka Tutunovića? Da, kažem isto ono, digne se u 3 ujutro ili u 2, samo upalim Željka Tutunovića, tamo mu slušam one pjesme i ono super. Šalim se, ne slušam Željka Tutunovića, čuo sam za njega, ali ga ne pratim, možda sam pogledao jedan video ili 2. Ok, i ovo sretan Božić, dobro, tu mi je čestita Božić. Kažem da je ovo već stari video, tako da ispričavam se što nije bilo to, čekaj to sve. Ja mislim da je. Znači onda hvala svima što ste pisali pitanje u komentarima. Možda će biti i napravit ću to jest i drugi Q&A, ali ne baš tako brzo. Možda za 2 tjedna ili tako. Ne znam, vidit ću kad stignem. Uglavnom rekao sam da će izaći i Clash of Clans video. Sad baš nedavno, prije možda uru vremena, se uvodi jedan problem, a to da nas je dosta kikano iz klana, tako da svi ovi koji su dobili kike iz klana, ja im se ispričavam, nisam i ja kikao, tako da ako mogu nek leftaju klanu koje su, jer ja sam većinu invajta, ali dobro. Uglavnom i tako poboljšao sam se u Clash of Clansu, ušao sam u Crystal League, uskoro će napadi sa golemima, i razni uglavnom napadi, i to bi bilo sve za ovaj video i pozdrav!